Ko te alewa I tau ta ofikia I Atonio, ne e whia pepa mo te vote I te whaipilo o te pa? Ne toi whia pepa mo te whakanofo ani o, ki te pelesta, pa mo te whaipilo te apela o te wharako o te pa, ne hange pe ko te kongaini ne tuku mai e uri tā, e uri ki whakanofo pe ia te u tereke, pa nā tau whakatahi lewa, ia te whiliwhili o te pelesta, pa mo te whaipilo. Ia. O rieta iau tuku atu pe mua ke vai mai I te uhingoa o te whaipilo fo ufuki o te mauwhanau aku malai whau I te taueni. Ia, ko te tauani ka soangali ko te pelesta ko malai le polutele, pea o vice pelesta, tohi trésorière ia Soana ia Sofia Totu, pea Soana Liufau, pea Sofia Liufau, secrétaire ia Mele Moeliku, pea tohi lewa ia te hoko atu lewa kia ia Singatai Heafala. Pea mo te uparon de lewa e mompo I te komite aia te pilo te Longolelei. I te whale ako ani o Longolelei o rieta e takitaki fukia I a Maria Vakalepu. Pea ko te toko ho teo honfuru ma whau whanau e ako iei o ngā ukia I te toko honfuru whai ako. E mahino ki a mātou ne hoki ke kaupe fugi ki te whaipilo ani o te mau whanau I te tau ani. Ka e au amanaki o rieta e ke langi mālama pe koe ki he unga uen e ulua ki whakahoko I te whale ako. Ke vai mai pe ka mātou. Ia, ko te unga uen le wakasoane e whakahoko I te whale ako Longolelei. Ko puli atu whilai e te pelesta aia ko whale lawaki furuhea. Ne pelesta e te mi aia ka ne au kau I te komite. Ona ha kole mai lewa e te puli atu whale ako ne takitaki ai a tolita whakailo. Ke pe mo le whiala hene ko te ki whakatata ne I tu whokia e te whoi mua whale ako. Pe mo le whiala ke matou whiala ke hiki o whaihona ki kapela ke malu hene ko te ki kapela veli pe whokia. Ane tu aia I te whakatata amalia. O whailai e te konga aia o kole tolita ki te pelesta si te mi aia kua puli atu I aini malama. Ka e tu whoki atana pāki o matou mulimuri ai o whai a te ki kapela o te whakatata aia amalia ko te milahani kua. Ko mao lewa I te ki kapela whai kole tu whanau ako.